Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kawai kayeng hakashnong kan so san kabahapo karanikor civil subdivision Southwest Khasi Hills District kala syabam du hakading kabala kelang bha bat kumju ekjindon jing em baro kibadan hakani kayeng kat kum kitalong khobor balai ulum layat ho bakti ke jingja kala ja hak step jong ka atpundu tarik urum phang arja arpesan hakapor khatwe steng min step bat yak de kayeng lalong try da kong Deborah Thongni bat uba twinkle pa sentiu kibadan prangut gi khun kajinget ho uba twinkle pa sentiu try jong de kayeng uloong bamaria jak de kajingja ki para marjan marpa ki layami bantem ek de gading handai namar kajingklang step jong gading kim chimla la banei ei ulaya thuru baya kadaw jong kajingkam ding de kayeng omla bantip bat ulaya thu banamar ka de kayeng skum ka step bha ban kem ding khamtam kum hakani ka por bater khong kamaryang shu ulaya thuru bakajing julor baro la antat bakalakot shaka arlak san pho hajar tingka kenthop ya usan sar khat phra kwintal bat ka pisa san pho hajar tingka bat kiwe kijing don jing em Ada, klik kan luar biasa. Aikan mau baik dah. Nanti dia kan mau ada di mana? Nih. Awang. Dia laja. Lajang hep na ya. Maruk. Pelak sa Cina isle. Aneh ni mah hanya bagian namut. Saji susi kemudian katini kayeng ala saing ala sabam lut gedeng gedeng dom GM sensar barok sikata hai jenis nam balada ki khatpra kena kuntal ngayu hendrai menta dengan 4 yeto naklau dengan ala ada peglot la suan stok kayeng la katam la kaduna ya tang amla asu bantib bat kejingjot kayeng ka barok jingdon GM hayeng la lut nang ta kapisa ka kumbasan hojar ngadon ngalamut bantit dobilat yang dung blok malu malaswa dari kita berla saing lut ke namdan ji subas ni yano kane ngapdeng ngaso pedeng bau blei ula tunjuk ya na ke namdan ban sabas ni yano kan kita mungkin ma keren